Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod Kamera za lov. Usput ćemo se dotaći i njene primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. Kamera za lov je idealna špijunska kamera za tajno snimanje i špijuniranje na otvorenom prostoru. Koristi se kao višenamjenski špijunski uređaj koji možete praviti pojedinačne fotografije ili snimati audio i video zapise vrhunskog kvaliteta. Može se aktivirati na pokret, a umjesto automatske aktivacije slikanja ili snimanja možete izabrati opciju cikličnog snimanja i fotografisanja u određenim vremenskim intervalima. Opremljena je slotom za Wi-Fi karticu kojim je veoma lako možete povezati na svaki uređaj koji sadrži Wi-Fi karticu. Na taj način, sa bezbedne udaljenosti, na displeju mobilnog telefona, laptopa ili tableta, možemo posmatrati sve što kamera zabeleži, ali i upravljati svim funkcijama kamere za lov. Uređaj se često primjenjuje u lovištima radi praćenja brojnosti životinjskih vrsta, praćenja stanja u lovištu, uočavanje bolesti ili povreda životinja, potrebi njihove prehrane. Koristi se kao zaštita lovišta od krivolova i neplanskog odstrela. Možete koristiti za obezbeđenje stanova, zgrada, dvorišta, podruma, garaža, voćnjaka, njiva i druge imovine. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.